khona izinto engamafa ukufa lokho okusemalungeni abazali bethu kuyifa kwesisikhathi. Uma umuntu ohlakaniphile uyahambe akususe ukufa okwakuhle abazali bakhe. Ohlakaniphile lokho. Kodwa isiko lesifana nami sijahe inkomo, sijahe imali kababa, sijahe lokho. Ebese kusikhohlwa ukufa okwakuhle abazali bakhe. Abantu imvama bajaha ukudla amafa abazali. Engalihlelelanga leli fa ukuthi umzali wami wayephethwe yini emzimbeni. Ohlakaniphile umntwana uyayibheka kuqala ukuthi sibonga uShembe Manazareth noma uShembe ufike nenkonzo ukuthi uhlala yini ukuzinyama yakhe. Sibonga kakhulu Manazareth leyo nkonzo, inkonzo enkulu ngoba usuke uShembe ehlelela ukuthi wena usuzosala oyisihlobo salomuntu. Ucishe kwesisikhathi kungakunamathi ukufa okuhle lomuntu. Bose ilapho sibonga khona uShembe Manazareth. Sishilo kwengoma ituyeza mhlawumbe. Yizongo kahle lezi. Uyayizwa le ngoma iyasonga. Isongela wena mlonganabi. Ukuthi yebo ugijima nje ngayo yonke le ndlela ogijima ngayo oyithandayo unganawo udumisa uNkulunkulu. Kodwa egcineni kosuku olumhlawumbe phela uzongifika ebese ubuza ukuthi esipitini awusigijima usemusha. Ushumayela kwalo. Isikhathi usagijima usemusha ungabe uyihluphile inyama yakho uyihluphela indaba kaNkulunkulu. Khumbula umenzi wakhe ensukwini zobusha bakho. Khumbula umenzi wakhe ensukwini zobusha bakho. Ngoba zonke izinto abantwana bakaNkulunkulu yeyifune uzenze usenamandla. Usaphila usazizwa kahle ukuthi uphila kahle manje. Ngoba kukhona isikhathi lapho ozofikelwa khona ukuthi uguge. Mawusugugile awuzukwazi ukwenza izinto ezinye zazo. Ingakho ngitshele lezi insizwa ezisencane ngithi mawucabanga ukwakha indlu ephambili mfana uyabona ungayigcilazi uyifaka egcibeni lakwenu kanti usazobuye ngolusuku uphume la ekhaya uyokwakha indlu ufune indlu ngoba uzowathatha apha amandla uma wena usuwathithe kuleli igceke likababa wakho kanti usazophuma ngolunye usuku. Cabanga sisa uma uzokwakha indlu ukuthi le ndlu yakhayo u6 room. Ngolunye usuku sazophinde ngigane ngifanele ukuthi ngiphume kuleli igceke. Ngabe sabona wena manje kwakho u6 room lapha sengwakha nokusazwana lapha uthola ukuthi abasekho amandla. Khumbula umenzi wakho usaphila usemusha. Zingakafiki insuku zokuba neminyaka ingakasondeli lapho uyakuthi anginakuthokoza kuyo. Enyameni kuhamba kube njalo bantwana bakaNkulunkulu. Njoba silapha sonke sibizo uNkulunkulu ngalo leli sabatha abantwana bakaNkulunkulu ukuthi sizomdumisa. Ngalesi sikhathi ungena sekumenzwe isonto. Iyaloba ingilosi ukuthi usibambane usengenini. Uma ke wena ujwayele ukuhlala ngaphandle ulodwaphi? Ithi indodakazi kaMadunga ithi kufanele ukuthi makwambonge Jehova
eyisayisotweni awubhekele ngani ikhuluma indaba eyayisencane ukuthi akufanele ukuthi ambongele uJehova uManazaretha ungekho ngaphakathi endlini yesonto, ungekho ngaphakathi ethempelini. Bakushuma wangabithi napho into kazibile lapho bese singima kayikhona inkosi yaManazaretha efundisa ingane yakhe. Namanje njengoba kuthiwa nje mbongeni uJehova uManazaretha kushayiwe ifoto baManazaretha, selishayile ifoto labo bonke abantu abangaphakathi ukuthi bangaka namhlanje uNkulunkulu abantu ababele ukuthi babe ngaphakathi kwendlu yokudumisa uNkulunkulu. Kayibonga inkosi yaManazaretha. Angazi kahle umbongeni uJehova uManazaretha uyindaba enkulu mawuzonaka kahle. Nomfundisi wethu emenywa esekhuduzwa umfundisi wethu emenyelwa kulesikhundla nganoma wasethanda ukukhathala esontweni, kodwa emenywa uthi wamenywa ngawo umbongeni uJehova uManazaretha nezizukulwane zawo. Uthi laba bantu babethi behlabelela laba bantu abaManazaretha basemoyeni uManazaretha esizoya khona uma uNkulunkulu esiphile inhlanhla yokuhlala la indisa ngendlela yakhona nathi sasa kukhona esobamema. Umfundisi babethi mbongeni uJehova uManazaretha nezizukulwana zenu. Akhaliswe le ndaba kambongeni uJehova uManazaretha nezizukulwane zenu. Isona sibingelelo makuthiwa yisabatha. Ngishabe kuthiwa uqala ngolesihlanu isona sibingelelo. Kuqalwa ngayo le ndaba, kuhlatshelelwe le ndaba, iqhubeka le ndaba iqhubeka unaka kuze kuthiwa nakusa emzini yabathethekileyo. Kodwa mina nibengaqondi ukuthi yimiphi lemisethekile. Kodwa namhlanje kuyaqala kuyakhanya namhlanje ukuthi amakwatasi sathi hamba kuona. Ungayiphethe incwadi ematantini. Thina nalapho masina sasebenza khona ematantini. Ungahambi ematantini ungayiphethe incwadi. Ububoshwa. Ungalali ematantini ungenayo incwadi ukuthi famtholala ematantini. Ngoba bekuholunye uhlobo lembezo nje abantu bengathi ngabuya amabhuleni futhi esabamkhulu abasi. Uyisela umfundisi uMagubane wakathola impama eshayela ukuthi uhamba pavement la kuhamba khona amabhayisikili eshayela lokho ukuthi funa ngabe ungena phakathi eshawe imoto esizweni lakubo
wabhaphathiswa bani uManazaretha ngangena emanzini mina ngabhaphathiswa mina umfundisi uMadlala nje umfundisi wabhaphathiswa yizwi laphakade emfuleni okuthiwa iMandeni usebhaphathiswa lokubhaphathiswa nje kokuthi angeyongena emanzini ingokwenyama kodwa wangena ngenisomoya oyingcwele emanzini umfula iMandeni emva kwale ngoma yomthandazo wesabatha lithizwi mase libhaphathisile sekulungile ufuna ukujonga wela umfula iMandeni yambamba le ndaba ngibuza phakathi yathi sekulungile njengoba silapha sizile emdlalweni manje zokunaka abantwana bami amaNazaretha ukusa la esontweni kwenu ningazokunaka ngolusuku nosikhalela isikhathi senu nosikhalela lesi sikhathi kanti funa wazi ukuthi uma usuze esontweni enkonzweni usemsebenzini uzosebenzwa wena ukuthi lunga ucangatheke indaba yasekhaya lesibili khona ikhaya lesibili lokuqala lelesilo ayibona ngosemanazana Amen. saba nayo lenhlanhla sibe nomfundisi abaningi abantu abathola lokubhaphathisa manazana nanendlela yokubizwa kwakhe ayifani neyabanye saba nayo lenhlanhla uNkulunkulu akasiphe inhlanhla ukuthi ahlale kanje ahlale nje kanje asikhokhele ngendlela uNkulunkulu amphathise yona ngoba akasazi ngolunye usuku usizo lokusilandela ukuthi sothwala usizo ngolunye usuku akahlale nje kanje angahambi ngentando yomuntu ahambe ngentando yalowo wamgcobayo silapha-ke eManazaretha yisabatha namhlanje size phambi kaNkulunkulu sesithwethuliwe sonke njengamanje hayi ithwebu lasemhlabeni selishayiwe ifoto lasezulwini ukuthi abangaphakathi endlini esonto eVunizitha namhlanje bangaka ohlala ngaphandle osuke enesizathu sokuthi akahlambulukile emisiwe ohlala ngaphandle akekho nemvumo okuhlala ngaphandle kuleli bandla u-1936 lapho ilanga lavala khona lathi osengaphandle kwasikhumbuzo njengamanje ongangena ethempelini ngoba sekuze kwamene isonto ongaphandle kwesonto sekuze kwaqala umthandazo lokwesabatha lathi akahlale ngaphandle engabe sangena ngaphandle ethempelini abangaphakathi ethempelini yathi ibona selena kwakuqonda ukucaciswa aManazaretha ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ushayele unayo ungaphakathi kwendlu yesonto timekeeping gcina isikhathi ilanga liyafundisa ePhakameni malifundisa ngolunye usuku khona insizwa zayigqoka kahle mabesho babumfundisi bathi hayi lezi insizwa ezayilandela ilanga ngasikhathi salo bathi hayi zazi ziyamanono zithanda ukubukwa lezi insizwa zingamagcokama kuthiwa kukhona ayithanda ukungena isonto selingene ifuna ukukhombisa ukuthi yona ayine kanjani lalela lena ilanga likhuluma nalo ile ikhama lefana nami ito lapha nedimo wena phansi anginaka njalo ufika lezi esontweni wayefuna ukubukwa ukuthi ayina kanjani ezadingu iChris yayidla olunye ukube madonna bami kulaManazaretha ayihamba nelanga kwakuthi noma kuyiwa enkosini phela umfundisi wazi kahle lesi sikhathi ukuthi uma kuthiwa iyokuthiwa inkosi kwangagqoke eNazaretha wawuhamba nje uyigqokele kahle ingubo zakho ibone inkosi bethanda ushaya njengoba ngishaya uthako isabatha sisho ukuthi iManazaretha nakani ukugcina izikhathi zikaShembe yithi ngapha phezulu nongubani esifundisa umoya wengcwele sahlangana nengilosi ngapha ngakithi phezulu sabalete kwenzela umthandazo kasisi sasisajulaya sihamba singena komnumusi namhlanje kube siza komnumusi nokusasa sola komnumusi ithi ingilosi hathi naseswezini umthandazo sesiqedile
gcina isikhathi. Isikhathi zonke izinto abashebe manazarete inesikhathi. Ngisho emakhaya ningayenzi imithandazo late. Yenzani ngesikhathi ngoba ngalesi sikhathi sikasisi. Ngalesi sikhathi sikanayi. Ziyaphuma ingilosi, ziye emathempelini, ziye emzini yamaNazaretha, ziyobheka ukuthi kuyenziwa yini umthandazo emzini weNazaretha. INazaretha ngalesi sikhathi lithandazo libika inkinga. Yingakho lokhu kwathiwa emzini yethu makube khona isihlahla noma esisodwa egcibeni okuzothi makuthi igcebe ngcolile ithola ukuthi ingilosi izofika ihlale egibele esihlahleni lapha ilalele izinkulumo zalabo amathusi kuthiwa la ekhaya kwamathusi. No banana wathiwa tshalani no banana kusho inkosi lami tshalani nezithelo ukuze kuthi makufika iNazaretha emzini wakho iNazaretha lingalambi iNazaretha. Ilokho bantwana benkosi thina sokukhuluma asizukhuluma ezinye indaba kodwa inyanga sikuyona nje manje uDisemba bantwana bakaNkulunkulu. Emhlabeni ke sakhula thina kuyinyanga enjabulo kanti le nyanga inyanga efana nazo zonke inyanga. Amen. Iyafana nje ibuhlungu ke thina amaNazaretha ngoba kwabe kuzolala inkosi ngale nyanga. Ngoba 1936 mayihlala esihlalweni iye shoko inkosi yeSabatha isilala ilalele shoko 1936 ihlala esihlalweni inkosi ilanga iye shoko eThempelini eMpumalanga mayisilala iyolalela shoko inkosi ilanga. Khulumo lethu lamadoda anothoko namakhosikazi aphusile amkhonza uNkulunkulu ayibukele uNkulunkulu inkulumo yile. Sefika umfundisi uthi uyesu umhlawuphele ay abaphela amandla. Sasisula amaNazaretha wasencane kuphela. Amen. Wasiqoqa wasiletha kule ndawo. Wasibusisa namakhosi anamandla. Wasivikela namakhosi anamandla. Akukhulunywa ngalamakhosi laba ondaba ezitha abakhona. Kukhulunywa ngoShembe, ilanga kukhulunywa ngoShembe, ilanga yezulu. Kukhulunywa ngoShembe uThixo lonkosazana. Kukhulunywa ngoNyazi, iyo lamakhosi anamandla. Amen. Ungathike uswa oyinaka lezi ndaba ezimfundo ezibhalwe lapha. Ngoba manje kuyinaka usuku uyihumushela kabi ubusungitshela ukuthi inkosi emphethe ikhulunywa ngayo. Akukhulunywa ngalamakhosi okhoza lutho akukhulunywa ngokhoza lapha. Kukhulunywa ngoShembe. Amen. Nansi iboshiwe inkosi yangapha emapondweni. Endawana Port Edward. Bayiboshiwe inkosi yasemapondweni. Sebeyahamba bayobika abakhona yakwaZimazwe. Maye beyobika abantu bakhona bayobika ukuthi inkosi iboshiwe ngoba yenzakalise umuntu. Yenzakalise umuntu yasiyaboshwa inkosi.
Shembe inkosi yesabatha emuhle sezwile umthetheleli wezono inkosi enamandla yoba isho njalo umthandazo wesabatha idwasifikela ngamakhosi anamandla. Ifika nokhiye inkosi yesabatha kungena amakhosazana lapho iwafaka amakhosazana lapho embobeni lakhe lapho ufaka khona ukuthi iwafaka amakhosazana angene amakhosazana azolanda inkosi yakwaSimakwe. Ithe awucabangi awuba buka naye imbobo kakhe lapho ufaka khona ukuthi ukhona umuntu ongangena lapho kodwa ngoba inkosi enamandla uShembe uyakwenza lokho. Yabe siyaphuma inkosi yakwaSimakwe, yabe siyaphuma ngakusasa bayikhipha abelungu bayigedela ejele. Amen. Kufike yakwamkhize phekwentaba yomhlangano embo bafika bakwamkhize bezobika ukuthi akungcono iphume esihlalweni lenkosi ngoba inkosi ilanga lenkosi idla amanzi kakhulu ayisakwazi nokunaka nezindaba zesizwe, kungcono ukuthi aphume esihlalweni. Basho kumthetheleli inkosi enamandla. Ayisuke lezi thombe manazabethu ukuthi nitshela ukuthi amakhosana usayo lapha emhlabeni iwona namandla. Ushembe kukhulunywa ngoShembe inkosi enamandla, ayibona inkosi amandla. Inkosi ilanga hayi uzobuyela utshwala. Nangempela yabuyela sebenenya sebeyibona ukuthi bazobeka usibanibani. Inkosi yamyekisa utshwala wahlala umkhize esihlalweni wabusa isizwe sakubo embo. Zonke izinto manazaletha sitsheliwe ukuthi zonke izinto zisentendeni yesandla isetafuleni yasho ndalinyana yezulu. Yathi zonke izinto uyofana ukuthi usetafuleni uzothatha into yakho ayikho into ozoyithatha ngale kwetafula. Yasimbeka umfundisi uMathonsi unenhlathi ufika ayithathe into yakho asuke ezoyifuna etafuleni. Yini kuphela engakwazi ukuthi mangifike etafuleni ngingayithathi. Itheni insizwa ayizolo mntungwa ngincede ngahlambulula umkhulu. Ngamhlambulula umkhulu owayethe umkhulu ngihlambulula mntanami lokho ngahamba emhlabeni angihlambulukile ngincede ngamhlambulula ngakwazi ithi lensizwa ngikwazi ukufika onyazini ngafike ngafika indaba yami ngoba sengihlambulula umkhulu. Awuyithathi nje lento yakhe esetafuleni likaShembe cishe ukuthi khona inkinga ekhona emuva inkosi yokuthi